aiga n'ubugatagati bw'umuce obosongo Kibagendi Tuma Matiangi Tuma umubunge bw'ensemo ya Bogetutu Church South Mosque Anthony Kibagendi litukorigoro nigo anyarte kobaga kubikwa byara ase umuchi uria o Nairobi kubwatikana amona mamocho akomochiwa kumusagana umusai oyomo ase umuchi obosongo chitariki 25 cy'umutinyi 11 umwaka oeta biyamore naende murotente Kibagendi ningake rwa matitiri mumaitinte no mumuromoremo Kaukwana chinsa chinke maiga yoko igururwa kuru ase ekigambiro keri kya Naroko Kibagendi nigo anyara kobaka ko kana amamocho ayobosyo bomonachi ebina esta muikari na boigo asumuchi obosongo nigo anyara kobaka ko mocha eserikari asikiri anyara kobaka goteba nigo eserikari ekonyara kobagi kumumnyokia kubwatikana amono musimamo oye bokogendera ko mocha eserikari ase umurubiri uriosha utari kunyara kobaka okora na boigo abakenya abagenderete guchandika chinsemo ao na boigo abu asarubiri tikuchigosokya roboti ritukure ijuma kubwatikana buna umurubiri yosha utari gokonya abakenya Njendete kubateriga abantu bamintu dakimbiye mono naende mbiye mono asama sabo mwambekerete banyabantu abe bambuatete bune terrorist bakambuata Nairobi kigali sita kigamblock bakambuata bakangonchoka na Nairobi DCI headquarters bakangira mudaiga bakangira gosengai ase kunankaranze tegarime nabonyi gwete muruko menyako nyagoteya basigari yabwo kuna murusi yabu moira murusi yabu bakandeta bakangira pakanyamira bagaonchoka bakangira keroka rekere twabwa nkondeta bare koti bosongo twanyora naenda bako ngira go tinaru abantu abamboro eti mulinishika kwa sababu ya ile kitu nilikuwa naenda kusema on Friday na sasa nimekuja leo kusema hapa Nitoboe. Nyinyi watu wetu mulitutuma Nairobi tuende kumaliza kitu inaitwa NHIF tulete SHA kupitia watu wa State House na mtu anaitwa Duale. Hapo ndio wanatuibia pesa yetu ya SHA. Na pale kwa SHA hivi leo kama mmeona list ambayo nilikuwa naenda kutoa list ya watu ambao wameandikwa 47 employees kwa SHA. Imagine watu kutoka kabila moja, watu kutoka Northeastern wameandikwa karibu watu 15. Hiyo hata hizi nyumba ambazo William Ruto anasema amejenga, hizo nyumba ni wangapi wetu hapa wamepewa nyumba? Korengana amona barai abo barenge amona Kibagendi egati yabo oyoringe umuwimende bwe county ya Kisii musubati Janet Ongera aba MCA amona bari babwate iganga yo korigia ibirogo ao chingaki obochori obone brat kunyako bokwiranirwa nigo banyara ko bakugikeria ingana eyo na igo kuboria Dr. Fred Matiangi anyara ko bagakwegwa amaskani asorongorwa Gusii abo ase abaraya bonsi banyara ko bakuria nigo barachikunyara ko bakwenekinga umugusi na chikunyara ko bakakogenda kobera amo na igo undi bwensi okunyara ko bakakumupinga Matiangi nigo atachikunyara ko bakagochorwa. Sisi kama viongozi wa upinzani hatutauogopa hata siku moja tukiona sisi tunanyanyaswa. Hii vile kijana wetu amenyanyaswa Mheshimiwa Anthony Kibagendi inaonyesha serikali imeogopa kwa sababu wanajua mtu wetu Mheshimiwa Fred Matiangi yeye ndio atakuwa president wa Kenya. Sisi sio watu wa kutishwa bwana. Sisi sio watu wa kutishwa bwana. Kibagendi yako nje. Ni mnazikaribisha Kibagendi. Na kama mtu hawezi kaa nyuma ya Mheshimiwa Fred Okengo Matiangi, kwa sababu ni nyumba. Raundi hata watupige. Lazima raundi vita tutapigana. Tupima sikia Fred Okengo Matiangi. Onaweza kwa tabinga tuta mnero. Hiburaria. Nere aruari tomo tue. Arambe!
ekera ng'ambia mono kianda gia ikomi asama saba manene mwabekerete omwana oito Chipukizi Anthony Kibagendi. Mimi hamtanitisha. Si tumeungana kama ugali ambayo imepikwa na ikaiva, ambaye anapinga Matiang'i hapa Kisii, whether ukue MCA, ukue MP, ukue senator, ukue women rep, ukue governor. Igo ase ensemo yende niko banyako bakuburia abantu bonse bagende kubwata chikura buna enchira emo yoja kumusira Matiang'i chingaki obochori burati kunyara ko bukoiranirwa. Noko bweta chikura sobonge noko kiobo mwa kiri wezi usigege mupinga Matiang'i ngajako kora arambe Incorporateria emesa ya mangana maya kuru asubu gatagati bumuchie obosongo Eriane nigonguru kwa Hesbon Bosire.